Pencayu Dr. Karluki ba u klem pep kenang Henry kadai ba klem ajing tip kabati kena kat kung bajing pencai ka ba mi hau mau por menta ka sngi u presiden ka NPP Meghalaya State Union Dr. Karluki ula pencai ba omdai setia ba pep kenang saka jing terkunia Ray kadai tang nama ba klem ajing tip kabati kena leng ba kilarap thai kubor kham tam mau por boleh uang ini nama rakapor baka VVP kaya kopi terkunia kalami ekot kopor mau por haka arpo altek jemang bahadin kata haka ar lai terin lami kejubab na u halor kani deka ba ulajing mud penyaji kecing terkunia deka National Law University nama baka ni kalak kata ya kikatu kani kikandon kariti sunjar kumta namar kini ki arsin mi kilami mau por udang kermen bahkan semi biang mau por handai la absti euro amsyam lami setia handai ukendet menta ka sengilami kot ku bos long tan belakren dau doktor sengkon kebaong bangapep sekejing terkonya hoi ulayo pedeng phone call na we doktor nasin antinis kata kendai tarik jemang bapentip baka BBB kwa terkunia bat hasil antinis ka tarik jemang bulan jubab nak apa singubha uang ikiba kumbau mi mau por kumta kede ben mi kini kejing terkonya lang ba mau por lang pe baru kintip lang bat kin yo ban sengap handai am shamale kumta ula pencai sosok kani kejing kop terkonya halor kani kamat kamdai ke basu ya tai ya penyap nya ni pensongnya hangno ladak long kumta di mandon deka panel discussion ro kalabiang handai kani kejing terkonya kadai halor ke resolution kat kumka kat artikel lalengkon kat kendanya puar ke bakta ro ya close basau jong ka artikel 16 jong ka riti sencar kari batkum karai ni ke ruling jong ke jing bisa Supreme Court kat kendai puar ba omla banbu pak kerpang palat ya kasan person ulong susu kani kejing terkau nia kalong kawahap ni kata juru ya riti sencar kari kumta kumba pila kop ngadon ka hopan bubu yaki kendon bat kumba pila kop kermen bapin pediang ya kani Dr. Karluki ula ajing mud ba unong besar basong thait na kani kathan ban long kum unong besar kani kejing terkop nia pada long lele da Chief Justice basong thait ka India ubalong room MP ani da kinu besar basong thait jong kejing besar High Court moderator parun kambiang ada kod ya Vice Chancellor jong National Law University handai lada amdai da utaro laban kod kinu ustad ain betbit larim kajaka ba uterwa minister kunya kalong conference room sekretariat kaba lapan long ke all party meeting nama kani kejing kumnya kadi nek mata ka bahaga met jong kajalla Dr. Karluki ulong ba lara lawan pelong yakani ka job unjin la kemen bandon kum kani kejing terko nia haswa kano ka election ro